Pemirsa kewentenan genah lantai 3 Pasar Kumbasari kerencanaan keanggen genah promosi produk industri kecil menengah IKM, unggulan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak, saha Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Denpasar. Nanging rencana inucap kantun ngantosang anggaran perubahan. Indika inucap kebausang oleh Kepala Disperindak Kota Denpasar Ninyoman Sri Utari. Realisasi rencana promosi produk IKM unggulan Kota Denpasar ring Pasar Kumbasari kantun ngantosang anggaran perubahan warsa kali talipat likur. Raris indik rerincikan nyanis kadi kewentenan IKM miwah konsep stand durung kejantenang. Kawedar taler pawigunan genah Pasar Kumbasari wantah pangupaya Pemkot Denpasar ring sajoning nincapang pemberdayaan angka IKM sane wenten ring Kota Denpasar. Rencana inucap ngawigunayang lantai 3 Pasar Kumbasari anggen promosiang produk IKM unggulan sampun kerencanayang pinih becik. Lianan punika antuk melihang gambaran promosi terbaik Pemkot Denpasar inggian disperindak miwah Dekranasda Nanin ngundang pengusaha oleh-oleh ring Bali Aceh Krisna untuk rawuh ke Pasar Kumbasari. Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Aryawibawa ritat kalorah ke Pasar Kumbasari Gale Lintang Mausang, pemargi inucap wantah pangupaya untuk ngewantu promosi produk unggulan IKM sayan mudah, sanis lami puniki kaguyub ring disperindag miwah Dekranasda Kota Denpasar. Wartawan Bisnis Bali Nguningayang.